Ang Ginoo madahaiyo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Marcos. Nagsiring kan Jesus hihuwan, magturutdo, hinkit-an namon in tawo nga nagpapagawas in mga yawa aimo ngaran. Ginsaway namon hiya, kay diri man hiya kaupod naton, kundi binaton hi Jesus. Ayaw niyo pagdid ihiya, kay waray nagbubuhat hin milagro, aakon ngaran, nga unina magpapakaraot aakon. Kay naugop haaton, andiri nasupa kaaton. Tigam niyo ini, an magpainom haiyo hintubig, tungod kay akon kamo, waray ruhaduha, makarawat iya, an iya balos. Kung inusa katawo, matinikangan, in kawad-i, in pagtuo, aakon, ini nga gutiay nga kabataan, maupay pa, nga higtan hiya hin bato haliog, ngan tunuron hiya adagat. Sangdit, kun an imo kamot, an magin hinungdan, an imo diri pagtuo haakon, gabay nimo utdon ito. Maupay pa, nga makadto ka halangit, nga pungtol, kay nga sangkap ka hinduha nga mga kamot, nga mahulog ka ha impyerno. Ngadto handiri napaparong nga kalayo. Kung an imo mga tiil, an magin hinungdan, an imo diri pagtuo haakon, gabay nimo utdon ito. Maupay pa nga makadto ka halangit, nga utod an usa nimo nga tiil, kay nga sangkap ka hinduha nga mga tiil, ngan ilabog a impyerno. Ngan kunan imo mga mata, an magin hinungdan han imo diri pagtuo haakon, gabay nimo lukaton ito. Maupay pa nga masulod ka haginhadian an Dios nga usala an mata, kay nga sangkap ka hinduha nga mga mata, ngan ilabog ka ha impyerno. Diri napatay an ira mga ulo didto, ngan diri napaparong an kalayo. An Ebanghelyo an aton Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.